Atıverik. Sayın. Uydu bugün kim öyle? Uydu. Bugün ben Özmen Aydat'la seni de otam. Ayıl dağlardan bağırdı. Caylı oğuz çıkarıp baktım. İleride getirmese ısıtlamur. İstanbul böyle mi? Sütleri azayıp kaldı. Yemin cana sağına verip duran kişi. Bugün göç atan, göç çalpar tatlıraz da. Yanımda adaydayım sen sütünü düşürüyor. Bana. Ben gittim uylarına. Bunu pişirmesek de iyi gidip nerede öyle pişire koymuşsa ısıkta tokta olur. ...1965 yılı Ketigen ayılında tuğulgan. Şu ayıl böyle ösüp çoğuydum. Bizden ayıl Borbor'dan 350 kilometre aralıkta turar. Şunda öyle yakınki temir yol beketi bizden ayıldan 150 kilometre aralıkta Taşkömür şahrında jaylaşkan. Deniz dengelinden olsa 1973 metre büyüklükte turadi. Bizden ayılda olsa ataklı adamlardan yazıcı Kudaybergen Jumanazarov, Yazıcılar Soyuzu müçösü, oşonda öyle Kırgız Respublikası emgek singirgen kuyusu Zakıp Temirbek, uşul Kambarata geslerine emgeki singirgen adam katarı bağlanat emgekleri. Bundan başka dağı ataklı insanlar böyle çıkkan. Eskirgen eski tambar kıştağında Evaktan esi yok dep uzbağıla Tüyü bir tuğan bolum men silerge Tüngülüp tizmeŋerden sızbağıla Tüyü tuğan bolum men silerge Atma akta yete ben bir yerde oturas. Ayıldı qarap mal jayıp jürem da. Özün qayakta ne? Biz de o şeyakta bastırıp durdular. Mal sal qarap. Gel otur. Mına oturayın. Qandaysızlar? Özünüz yaxşısızbı? Yaxşı. Yaxşı. Mal jaylaysan jürem. Kudayga şükür. Oturamiz yaxşı. Ajante bayıldı qarap komuzunda aladı. Yaxşı. Ötken getken deskeri qoyatırdın hele. Yaxşı. Ne olacak? Hani öke berdi oturuyor be yürüyünüz iyi var bir çıkaralım o zaman gittik. Gettik. Qandaysan han? Bayılda mineceksin ılıklar. Tırışçılık hele. Tırışçılık. Siz atsızdı kö? O beniki, unutup kalgan durmayın mı? Assalamu alaikum Qanayga, qandaysiz? Aleyküm assalam. Yaxşısızbı? Atыңızды bir pas berip turmuşsiz, tegirmenге juk jetkirip alayın. Meyli. Anan keyin uyga jetkizip berip koy. Boldu aka, boldu. Her ele jetkirem. Sarı özü qancha oradan turadi bize? Bizden Ketigen ayılından negizinden 200 çoğun uru var. Birincisi sayak. Sayaktan 4 atanın baldarcı şey. Alarda atın tüketsek Beget, Kuluntay, Camantay, Ödeçekti.
Alemiz Sarı'nın ata-babalarının aytımına qaraganda Maçak Sarı'nın baldары gelip uşul Jetigenge gelip turip kalgan dep aytılат. Negizi oşol. Yok enike. Jetenlerin tarixini alınmaganda aytılат. Эми Толук айта аласызбы? Жетигендин тарыхын бул дүйнөдөн өтүп кеткен ата-бабалардын айтысын эске түшүп калган, ошону билишимче айтып берейин. Жетиген, Üçgen, Torken деген 3 bir tuğan болгон экен. Bir убактарда. 3 bir tuğan жер кезип, жер издеп келатып. Алейкум ассалам. Келген ök. Кандай акыбал, жакшыбы? Kert verem ya. Koya tur kalmıştı. Bekler. Söz babadan. Üçөө жер кезип келатып, Кетмен төөгө келгенде Torkenге келип чарчап эс алганда Torken ушул жер мага жакты деп Torken нарындын нар көзүндө калып калат. Бер көзүнө өткөндө экинчиси Üçgen мага ушул жер жакты деп мына илге ады көлдүн астында калды ошол жер. Ошол жерде кала Шамшыкалдын бери маңдайында. Жер чалып отурган Жетигенге келип токтогондо эки өзөн сууну көрөт. Туулуктун тартуулук анан Жетигендин ушул жер мага жагат деп Жетиген ушул жерде калам дегенде эки акеси айтат: "Сен экөөбүздүн эң кичүүсүң. Бул жерге улууген калсын. Сен Жетиген ортодо бол" дегенде үкөсү айтат: "Жок акелер. Мен сиздердин кичүү болгон менен bir tuğançılık birbirimizi korgoş gerek. Narkı çekede ulu ağam Torken turat, bul çekede en küçüğür Jetigen men turam dep, uşul jeri oşon için Jetigen dep atalıp kalgan eken. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşı. Togo mal aydap kelatdım hele. Kanday malcanım jakşı ondan keyin. Жақсы. Өзіңіз қаяқта болып жүресіз өзіңіз? Oy al meni oyattım bile. Malımды qarap esin dediler oşa qaratam. Мейліңіз анда. Мейліңіз. Oy alım basımdı. Barmı? Oy kanday jakşıydı. Жақсы. Келіңіз. Oğlum jakşı, oturasın Жақсы. Өзіңіз қандай? Жақсы жүресіз бе? Jakşı. Kanday ne sotu jakşıydı? Жақсы, рахмат. Өзіңіз. Attарды ап кетші мен текшеріп қояйын. Болды әке. Как раз тоғы кетірейін оттым еле бір қарап қойыңыз ошоның дағы. Мейлі, азыма көрелік. Тыңшап көрейін. Жайдар, Нути, аттарды ат кел бері. Емлерді ұттым, айтып бер бана. Ақырқы ошо Наурызда Каракөлдөн барып, биринчи месттен ап келдик, тиги чоң алтын тору менен барып. Күздөн баштап жакшы эле ийгиликтерге жеттик, мына кыш менен чаптык, бир 20дан ашык байге уттум. Жакшы байгелерди уттум. Караонго барып, боз үй уттум, бир 10 чакты тай уттум. Сусамырга барып, Сусамырдан Бишкектин аттары менен чабышып, Бишкектин аттарынан ошо бирөөнүн гана маңдайынан гана ошо жарым карыштай гана бир аттан калып калды, 23 аттан. Ошо экинчи болуп калды. Аяктан бир тай утуп келдим. Жакшы. Мен ат текшерип коеюн. Текшерип коюңуз. Өпкөсү жакшы. Жүрөгү жакшы. Кудай кааласа, көп бай ишесин бай. Бул ат аятына бердиң калым. Бул Таластын аты. 2 жашында ап келгем. Азыр 5 жаш. $3000 алгам. Бул көп ийгиликтерге жеткирди, Кудай кааласа. Бул алтын тору, бул болсо Карашымкар деген тай жарышка кышым менен чаап чыктым. Токтогул Каракөлдү бул үчтөрөк зонасын утуп атты кышым менен, жакшы ийгиликтерди ап келди. Ошо 100.000ге алдым эле муну. Аттарды кандай татасың? Монтип жумуртка берем. Сабиз берем. Эмне витамин болсо витаминдердин баарын эле берем. Колдон келишинче эле жүгөрү, арпа берем. Мейли, аттарың жакшы экен. Шуну таптап, ийгилик сага коштой берсин. Сизге да чоң рахмат. Ата-бабалары жашап келген, Жетиген деген
ailemizin atın ıyık tutup, tuğ tutup, Cenagıl iki urudan taragan el ıntımakta yaşap, atındağı özgörtmey, ıntımağınızı buzbay, hırıska şeriktep, mınakey, uşul ayılda yaşap, uşul ayıldın atın tuğ tutup, da kalasa ön ösüp gele tağız. Yok ana gel. Yemi kovum sersen bolu öyle. Çert, bana öyle çert. Oradan yakın çert. Hep kovumuzda. Cerdes mi? Ha. Unutmayla çertip, unutmaksız da çert kendini. Hey, kartı çek, kartı. Şangırak çek. Bu jetigen ayılın kulu, Kudayırgen Tuman Arazı atasına atman koyulgan, 250 orunduk, geçkisin buga oyun konsertler bolup turat. Saka kanday jakşı kese otlar jakşı yürüyorsundu. Oşonun janında sport klubu jaygaşkan, arkadagı şu ayılın turgundары geçkisin türlü sportlarga maşık oynaşat. Anın janında mektebi jaygaşkan. Al 500-600 orunduk. Bul bolsa jetigen ayılın kitapxanası. Bunda okuwçularыбыз mekteптен sırtkары özünün bilimin tereňdeş üçün gelip dayarlanışat. Aleyküm assalam. Sen kaç gün apart versen? İşten kaldım. Koldorum boş atma, geç kurmalardan beri jöreydi geç kurma. Oşat. Boldu. Oşonda öyle bunu özümüzün ayıldık işker, Zahir degen balabız bu kitapxanany kurup bergen. Geçenke bu önerdü kaydan yürüңüz? Yerdi atam ilgili karmaçıda. Ondan keyin atam karmağından keyin ağzını göz ötüp ketkenden keyin göreyinçi dep anan karmasam yürüyüp kettim de. Oşa orada çavatam. Çapkanıma bir 30 yıldan aşıp ketdi okşayt. Bul kayından da bolat joğun. Anan Жаңактан дагы чапса болот. Ал кайыңдын ери саат оорураак болуп калат да, кайыңдын чапкан ерлер. Анан бул бака тереке жетпейт. Бака терек өзү жеңил болот да. Өзү да атка жеңил, току мингенге жеңилирээк болот. Кайың болсо бышык болот, буга караганда. Чыдамдуу болот да. Bu yerde çavunun içine sekreterinden ayıp vermeyiz mi? İçindeki evlerdeki söğün bolot, çoğun evlerdeki karşı bolot bir yer. Anan aldı çoğun atlarga bir yer söğün bolot. Anan içindeki evlerde onun nukun bolup kılattı. Bunda var. Söğün nukun bolup. Anda durup sağ bunday bunu evri sağ bir yer bunday yemiş bolup bir yer bunday artga gider. Antken kaptalı Eki emi öktür kaptalga jat kala turan bolot da. Tokogan. Ama butağı çok jakşı emeler bolsa döngöstür. Onda jakşı kinalbay çabasında. Butaktı bolsa unda butaklar çagat. Misal buda olup kalat da. Kinalып kalasında. Misal bir yerde kança vakitte jasap bütöz? 1,5 gün 2 günde çapsa bolat da onu. Buna çeyrek derdi. Oşanda bir yerden bağısı kança olur? Bağısı bizde şu bir uğay yaşa çini ekleri arganday da bağdayım. Bundan başka da kanday önerileriniz var? Yerden başka tedik jasayım, yağ jasayım, hamçı jasayım, cügön, nokta pokta alganday da mı şu atka kanday layıklı olsa oşal büt jasaganga kolman gelet de jasar. Sizin yolunuzu yolduğun uldarınızdan var mı? Uldarınızdan. Men bir balam var Rusya'da. Oşal yer çapkan yürüyüp kalgana. Alem Rusya'dan gelse kalmansa
tağıp ketette. Anın gözü jetette. Anın gözü jetet. Anan kalgan ballarım köp buğa şığı yok. Bari bitkenden keyin mınalda olup kalat. Yer bitkenden mınal büyüt. Bu dayar yer bolup kaldı. Biyaktары mınday olup kalat. Anan bir yüzöngü tağılat bu yerge. Anan bu taragı. Anan keyin bir yerden kutkun dep koyat, bir yerden kaptalgandan keyin uydun tersinden kaptalgandan keyin kutkun kağıp çağırağımın emet koyup. Uydun tersinden kaptalat bu. Sen malda jaylağa çıkardыңар mı? Malda çıkardık, koylardı bana verdik, kuyularını jaylağa verdik. Жылқылар кетті. Men kettim, жақсы отырғыла. Mayli, жақсы барам, жақсы. Hazır bana takarsak, butandı sugarılan kartoşka tağıp, cüver tağıp dürset. Başka tırtılıkla bir tane butanı tağıp gelip, hem de düğün terim başlanıp. Bu yerde Celebaylaydı eken, kımız içip getsek oladık deyim ya. Suraydas, Celebaylaydı eken kımız içip geteyle. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Gelinizler, gelinizler. Kımızdan aç. Vaa, kımız bal eken o. Bu yer okşa kurortmuş yer eken da. Elder gelip şu yerge es alıp, samal içip, es alıp kete turgan yer eken da. Bardığı jakşı eken. Bir gana jol tatağalarak eken da. Siz aytqандай жақсы жайлы екен да. Kımızı da bal eken. Kaydan gel atasızlar. Biz Üçterek ayından gelip es alıp jürdük ele. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ben sokağınız жақсы. Balçelek көрейін деп келдім еле. Ақыл қайсы жақта? Ақын қайсың ақыл? Balçelek. Мана толықтың орында. Мұндай барам да. Мұндайнан өтіп барам. Мейліңіз жақсы тұрыңыз. Assalamualaikum. Aleykümselam. Geliniz. Erteң мен тоға кетіп attım el almaz. Malçılar zakaz verdiler bir. 10-15 attık taka. Erteң saat kançaga dayar bulur? Saat 12'ye dayanır. Keçiktirip almaz ha? Meyli. Şardan alıp gelem. 10 minutda 20 minut jasayım. 5 somdan satam 100 som bolot. Svetlerim. Gömür alam. Oşo. Qancha pul tushadi? Özüzge bir 30 som tushadi. Oşo. Bir at takaga 1 metr getirip bir at takanı 20 minutda jasayım. Anan sırtkarı
400'den satsam şunuma 200 so'm kalat, kömürge ketet, svetke ketet. Oy, жақсылар опалар, işirger olsun. Ay, mına жасаған ойыңыздар абдан жақсы болып тұр. Bir шырдаға қанша жүн кетеді? Размері 2,5-3,5 метрлік шырдаққа шу болжолу менен 12-13 килограммдай жүн кетеді. Бирок анын мээнети оор, эми биринчи жүндү тутасың, анан сабайсың, кийиз кыласың дегендей. Бирок ошонусуна чыдап баарыбыз ушу жамаат менен иштеп атабыз. Сен да кошулсаң болот, үйрөнсөң болот. Бул деген ата-бабанын урасы да мурунтан келип аткан. Кийиздердин жумуштарын жасашын бөлүп алгансыздарбы, же кандай кылып жасап атасыздар? Ооба, ошо иштерди ар кимибиз бөлүштүрүп алганбыз. Мисалы мен оюсун оюп берем. Бирөөсү көктөп берет. Тиги байыча жээгин ирийт. Калганы жээг басат, жөрмөйт. Анан кайсы бош болуп калганыбыз жалпы бүтүрүшкө аракет кылабыз. Ай да, сиздердин ынтымагыңыздар абдан жакшы экен. Сиз ушунча шырдага жээкти ирип кантип жетесиз? Келиндер сытып, түйрөктөп даярлап беришет, анан мен бүт баста ирип берип коем. Жөрмөгөндө жалгыз өзүңүз эле жүрмөйсүзбү? Ооба, жүрмөйм. Анан өзүм жетишпей алган мезгилде бул чогуу жүрмөп калабыз. Жээк баскан татал эмеспи жаңа? Жээк баскан биринчиден аябай эле татал болот балам. Бунун бияк тиягына жээктин ичкесине эметип алып туруп, ич жагын дагы бирдей басыш керек да. Бирдей басып, ичи тиши бирдей болсо жакшы шырдак болот. Анан эми үйрөнгөндөн кийин оңой болуп калат. Мен жээк басып жүргөндүгүм үчүн бир мүйүздү 20 мүнөттө бүтүрөм. Бул ойгон ойларыңыздын сырлары болуш керек, Ар бир оюнун өзүнчө немелери болот да, мындай жактары болот. Сенин колуңдагы ою мисалы тынчтыктын символу деп айтса болот. Тигил көбүчкөндү канатын элестетет, тигил карга тырмак деп коет, ошо канаттынын немелери да, эмблемалары. Бул алдыбызда турган неменин тегерек болуп коюлушу эми жер тоголок, күн тоголок дегендей, үй тоголок дегенде түшүндүрөт. Анан ортосундагы 4 тарапка кеткен мүйүздөрдүн немеси түндүк, түштүк, батыш, чыгыш дегендин формасы ошону чогултуп келип бир түндүккө бириктирген багыт деп эсептейм. Бир оюну чийиш үчүн канча убакыт кетиресиз? 4 түр болуп оюлат, 4 кийиз катталып, көктөлүп, анан кийин чийилип бүтүшү бир саат убакыт кетет. Сиздердин ынтымагыңыздар мага абдан жакты. Мени да кошуп алыңыздар. Эмне кылалы кыздар, кошуп алалы, эмне дейсиңер? Бизге кошулуш үчүн жөн эле кошула берет бекен. Бирди союп анан кошулат да. Албетте кошобуз да, кошпогондо тиги дүйнөгө ала кетмек белги өнөрүбүздү. Ошо жаштарга дагы калтырып кетишибиз керек да. Кандай досуңар? Жакшы. Кайга жүрөсүңөр? Тегирменге. Мейли. Мен де үлдеге атасың. Мейли.
Assalamu alaykum. Aleyküm. Gel. Qandaysınız? Yaxshi. Tegirmen ishlayapti? Ishlayapti. Hoppa. Süvet çok. Ayılacak sizge geldim alış olsa da. Tegirmeniniz süvet çok onu işleyerek de. Oo, süvetli yemesiniz çok. Suğumda. Postoyanno suğumda işte. Yaxshi. Bir qancha qancha vaqtda tartasan? Yarım saatte tartamın. İrigirek qilib yeysam. Maydaroq qilsam 1 saatda alam. Ana nete ko'p tez tartib qo'ysam kuyugizib qo'yadi. O'shaning uchun joy tartish kerak. İrik dolkada suv ko'p aylanib ketsa, bir qalbda tartilsa, damdi da shirin, mayda da bo'ladi. Aqlingiz qancha oladi ana? Birla qalaq. Qanday buğulup kelsa o'shanday ketadi men. Andan aşık olmayman. Qalağım 2 kilo chiqib chiqmaydi deymiz. O'shanday ele. Sağa emin bunu emmeye alam men. Nega tartib berayim? Shaqqil tartib berin. Jojogovi. Bo'ldi, shaqqil bo'ldi. Maydaroq qilib. Bo'ldi, unda yarım soatda urib tushamiz buni. Hop. Buni hozir salamiz. Mana. Mana deb turib salib. Turib. Biz suvni jiramiz. Oldi ham. Qolganini bir pasta ko'ralaydi. Mana ikkinchi suvni burg'andan keyin tegirmen o'zila ishlayveradi. Ayıl yerinde burun magazinlerge un tushib tursa da, tiyaqdan elib past bilan olib kelib tursa. Anan so'yish tarqagandan keyin unlar da kelbey qoldi. Elga o'g'ir turmush boshlandi. Jalpı el qiynala boshladi. Alarning ichida o'zimiz de qiynaldik. Anan shu bilan o'ylanib shu yerni tandab kelib turib, ana shu yerga qursam-bu dedim da. O'xshashtirib barini ko'rib kelib, anan shu 96-yili anan jasadini jasab barini rastlab ema qildim, anam ishlata boshladim. 97-yili shu tinbay ishlay boshladi o'shanda. Amurunda bayağı jan uyranchiq bo'lib, azazdan ema qilib ko'nib, anan keyin 97-yildan beri tinbay boshladim. Andan keyin anan eldagichini o'ng olib, buğday aydalib, oyoq-buyoqdan. Anan juk ko'p kela boshladi. Bardiq jukni tandavay tartib barini. Yani şey ema qildi. Anan keyin turmush o'ngolib qoldi. Günleri 20 kap, 40 kap tartılıp kalat. Gevir günleri 10-15 balık kalat. Salamatlar. Gel sen kandaysın, yaxşısın mı? Bu konuardı götürülü sürü atasılar. Dayılgamda birdeke salaslar mı? Emi Zamir, şul jetigen ayında былтыр arnalgan жаштар үчүн arnalgan күрөш залы бар болчу. Жакшы билесиң. Быйыл шунун үстүн жаап, ичи сыртын бүтүрүп, кондицияга жеткирип, татнакай бүтүрүп берели деп урматтуу депутаттар менен кеңешип отурганбыз. Кудай буйрса ушуну бүтүрүп берсек, жетиген айылдын жаштары үчүн чоң өбөлгө болуп, спортко болгон ишкыбоздору артып, ушу айылдын ден соолугу үчүн жаш карыды ушул кеңсеге кирип, ушул спортко болгон артыкчылыктарын арттырат деген ойдо сүйлөшүп атканбыз. Бизге бала бакча керек эле. Керек сөзсүз түрдө. Буга чейин дагы маселе көтөрүлүп келген. Жетиген айылында 550 көз чукул кожолук бар. Ошону көбөйткөндө 3100-3200 адам жашап атат да. Бул абдан чоң муктаждык.
айыл өкмөттүн дагы айылдык кеңештин дагы күн тартибинде турган маселе. Элдин да көйгөй болуп турат. Бүгүнкү күндө ошол элдин балдары, неберелери ошол бала бакчага абдан муктаж болуп турган мезгили. Жок дегенде 75 орунду бала бакчаны курууга аракеттенип, нар жак бер жактан изденүүбүз күчтүү болуп атат. Биз да ушу депутаттар менен бирдикте, урматтуу өкмөтүбүз менен бирдикте кеңешип, таңашып, изденип атабыз. Кудай буйруса болот. Бул биздин да планыбызда бар. Жакшы нерселер болуп атат. Эми ошого дагы келип отуруп, мынагул мектебибиз курулду, мечитибиз, клубтар курулуп атат. Эми мына барсовый залды баштап атканбыз. Аныбызды эми аяктайбыз, Кудай кааласа, анан айылыбызда таза суу келип калган. Биз эми жетиген айылы боюнча баягы колубуздан келген жумушчу жасадык да. Биздин көйгөй жол маселеси болуп турбайбы? Жанагы 3 айрылыштан берки жетиген айылга чейинки жетип турган жолдун аралыгы 7 километр болуп турат. Мына канча жылдан бери каттап келебиз, өтө чоң көйгөйлүү маселе. Ушул маселени кандай чечебиз, жанагы жолго келгендечи? Менде мындай сунуш бар да, ушул маселени бир жогору жактагы бир жалпы урматтуу өкмөт, сиз баш болуп, депутаттар макулдугун берсе, бир кат жолдоп көрсөк дейбиз биздин ой. Жогору жактан бир каражат бөлүп карап берсе, толук 100% бүтүрбөсө да бир 70-80% бүтүрбөсө калганын дагы өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттенби же башка бир донор табабызбы, ошол жактан бүтүрүп алсак кандай болот? Мына 2018-жылы биздин улуу урматтуу президентибиз деле аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялабады. Биз мүмкүн катты жолдосок, аяк деле кур калтырбастыр. Жок дегенде өзүң айткандай 70-80% берсе дагы калганын жергиликтүү бюджеттен изденип аракет кылабыз да, туурабы? Туура. Эми элдер сиздерге ишенет. İşinizlerge ilgilik maselelerini çeşinizler. Neyinizler? Ошол эми быйылкы ишибиздин жыйынтыгын чыгаралы. Irıskının bari ayılda bolot emespi. Ağlamga ketken jol ayıldan başlalat demekçi. Ayıldarыбыз, аймактарыбыз өнүгө берсин. Бул менин айылым.